Dida qozu status aurugeli khula sakhazo. Rohali kakte waqxu majarulario. Churukitsa. Palestina davge Gazavatalubit sunaro. Muftiatal shibilla abura. Hanchi tsingi muftiatal tsingi muftiatoski lamatula. Dunu godinatluatsa muftiatoski. Dunu god ariqatalchi. Ariqatal dejo abrochi gidinatluatsa lugo avaragas sallallahu alaihi wasallam naslu dejo abrochi. Dob arasat maydana deraqqinar ramexal. Нужно шил байрақ қалдағыр раққинеругел қала бединатлуатса. Нетлетса мисалатле, какизе канани, ол умумузул, абихечи, канаратлучи чуруклуларила. Аллах снитл, доб муфтиятатле, падершка гихабулил, дози ратулелун гихареги. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أورغسو صلى الله عليه وسلم حديث الله بلاء الإنسان من اللسان İnsan aste ballahi laha matsaldasa mogila osu. Tomats sababun emirav zaral kul insan ası. Aqo mesela do botroni bu gevjo asu отражение bugo domats do jindir do hodora do beter asu sengi hadin jindir beter hodora gila ge avon karka dule viaxone jindir to beter aqwa tsurabu gilan avon qalaleb to matsqalda sanhalado chishioalegikha to mats sabafun insan to zikro de businamni darajal de waxene resbuk una adana to mats ko sabafun to jahashu qalaq kezeresibuk elsengi kotakalda odorgo rukene koleb zaman bokohab Avaragas Quran davugo ad'ano Allah Abdullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Ma'na şey Avaragas amugo sallallahu aleyhi ve sellem Avaragas tihabura khitabugo Qul dutsa abela kha avarag dutsa abela In kuntum tuhibbuna Allah Maje Allah watule watanani fattabi'uni jinda naqritlayl awara gasta naqritlayl yuhibbukumullah hemmi khas nuj Allah sirut azerukil nuj awara gasta naqritlanani rot azerukil botla rabhavuni gurudinatwatso insana sul amir buqunevjo bugo Jint sahadin habula bukila haushu habizekanan awaraga sallallahu aleyhi ve sellem etalon sungikun awaraga sahabuna hemi khashbu godit sahabula ila abura pikruk ine kola cheyasu jint sahadin habulila jinda hadin batanila tsingi jint sakinali jiu ila abura jodina khwatsal bugonani dob ilbiske jibila garga darabjo bugo Heshbugo do sudob daraja do dinab ilbis haslo de sörarab heshtina suatsal habulevjo awara gasta sallallahu aleyhi ve sellem in kuntum tuhibbuna Allah noje Allah otqule watanani fattabi'uni jinda naqritlalam go awaragas sallallahu aleyhi ve sellem awara gasta misalat bosanani netletsa abunani chiaste mun awara gasta naqritlulo chiguro tsingi mun bid'atchu shu awaraga sunat khazablochi tenge dina toshmanxa anchi dodin abunani ishun pasletne cheaske avula kerem bokholajula kha islamatlo tsevekha anchi dotu alamat hukuna misalatle netleda salla tsochi netler tsalik auchi la abzekanani sikhialde torit elhabulevjo hukuna tosut hukine beolaro Tsengi qabihli grubost, tsengi qarumli, tsengi hinqolochi ukene violar. So apredelioni jobuk una slik ochi asu sifatalha. Doldasan salla dol slik auken.
Hedingo avaragasta sallallahu alaihi wasallam naqri tunel chai haze kanani doshulgi alamat hugo. Otsebe sebugo dinatluatsal dob shar'al da raziuk ine kulado. Otsebe sergada shariat avaraga sallallahu alaihi wasallam tura shariat alda razili bugo avarago qiyasu alamat. Netletsa kinabule tsoit ihna hukm kanani shar'al da ju qune ugonani khexza konalde qol. Dob avarag sallallahu alaihi wasallam naqtlunegi Allahu ta'ala chigi do guru. Shay jindir wigo dabugo treba tabulo. Hasi Allah ki avarag ki Quran watanani. Hasi shariat wotqeze kola. Juberhani gi ju qanik. Qiyabl. Alamat hugo dob dinasle kumekabize kola. Ra'i aldashun, peshay aldashun, bajar arabju aldashun. Dobgi alamat hugo avarag wotqiyaslu sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala dinasle kumekabe utsuhun gichun sanani zamokun jinde litsa shibabni gibat athe chila bat ago din hesul ahlobo gebal dibiras reshatabila odin gitun atalaru adan do chiguro dinasul watsal awarag Allah kiwot ulew awarag sasalsa nakhi utlunuchi shay Avaragas dinasle habra halt in kleda sal. Khawata bilaru mitrugo avarag Allah ki wotule avaragas sanakhiri tunel chazu to qoqabun alamat taritsuna. Amir avarag rekhse sallallahu alaihi wasallam salat biti hebgi dotliya alamat da samugo dosul avarag salsan rak alde shora mekhat khushu huzur bagari hebgi avarag salsan wotliya alamat hugo Amir dosti shauq bukin ishq bukin Dobgi avarag sallallahu alaihi wasallam alamat hugo hedingo dob alamat Allah samugo Quran botli avarag sallallahu alaihi wasallam reshtar hedingo choygi sik alamat hugo dinasluatsal netletsa cho основной жол рицунтана нетлер ишун qarqeze koleb момент hugo Dob avaraga sul sallallahu alaihi wasallam misalte dob shariat tsunaro chiaste khun dob jindir sunnat tsunaro chiaste khun shib atnashenia buge avaraga sul sallallahu alaihi wasallam tsunich este khun shib atnashenia buge netleda hadisa dasan tsereri tsaral hadur ritsuna alim zabat tseri tsunaruk khalan netleda misalte avaraga sul sallallahu alaihi wasallam Просто жамаат как девач онаро чи асул аварага соласан шибабра жиндейла доб жамаат как терач онарел чазул ханит сева имам тун чиги тун руқза рухизе ботилла анил руқза рухизе хадина шлоц ханчи нетлерго уруена лу халаве дина шлоцал Dob arasat meydana diraq raqxunar gunit jaqa qoatladlan kinalku. Qechon girukuna. Rotqabas borxunt advaq gibukuna. Dora otqot erxarab xalq gibugo. Ra'du gihecho. Saxab ruh suri gibugo. Rekerularuga oragas solsan hasartlit alababun. Hanuju shila dojin saruqzaru hizir Allahlar qaral cha'ilash netledi abizebugeb. Nuju shila dol Jamaat ki qodohaburab jindir sunnat ki tsunaral chaishila netlede kinab atnashenie bukine buge Tsoqlu fikru habunani netle bihabuk inango Hedingo avaraga sallallahu alaihi wasallam rak khoize habul lebjo netletsa habunani misalate bid'i al jalharun çünkü nasu ode dandirak khun Toshu ki netletsa cevap eze buge Dob avaraga sallallahu alaihi wasallam netletsa dob dosu haqqatlut avaraga sallallahu alaihi wasallam haqqatlut reshtarab dob ayat bitana qul dotsabela khawrak in kuntum tuhibbuna allaha noje allah watqule watanani fattabi'uni jinda naqritlay yuhibbukumullah hem yahnuj allah sirut qazirkil hanchi avaraga sallallahu alaihi wasallam umru atlu netletsa khalabura mekhal Do avaraga sallallahu alaihi wasallam
Хималазул ишшун хириал кинарук аралдинатлуватсал. Ишшун хириал. Фатиматик рази Аллаху анха. Той Фатимат Толдасан аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям наслу гичан. Толдасан бачан аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям наслу. Аварагас амуго саллаллаху алейхи ва саллям халаведина тлуатса хадисатлу. Ман ада алиян Али асхабасе зарал хабураучи Али асхаб того аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям дурц. Фақад агани тос жинде хабунила зарал. Али асхабасе лица бугони ги зарал хабунани то чи аз жинде зарал хабунила булабга аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям. То Али асхаб мисалше до аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям наслу ашлу кин абилеб достасан ли да наслу бачара Али асхаб астасан Фатима дасан лада Хасан Хусейн рази Аллаху анхума Хадо Хасан ги Хусейн ги хадо сувас то суни цой ги лимал гирукан лада қиясе го зарал хабунани Али асхаб асте зарал коли мисалше босанани нитл коросе Неклеца мисалше дедушка чаго ги укун жиндир нукасе зарал хабунани дедушка девжо вакли чаго мукуни нукасе анчи жиги чаго го правнуку го асу правнуку го асу правнукасе зарал хабунани дедушка зарал коли осе кола зарал оста коешки кола го осу цинги вакхуна го ос жинда қара халт иги хабула до стасадоб зарал нақхибосе достасадоб зарал нақхибосе шайн абнани дотин зарал кезе ботқуларешлу анчи Али асхабасул аварагасе саллаллаху алейхи ва саллям хадис бугешлу ман ада алиян Али асхабасе зарал хабураучи фақад адани жинде зарал хабунила Али асхабасе рази Аллаху анху зарал коларе видинашлуватсал то сул наслаби инжи тарунан чан потомок това хадуатананиги то суе зарал хабунани то се зарал инабуго гури автоматически хаучува кулого динашлуватсал аварагасе саллаллаху алейхи ва саллям зарал хабурочи хелтинашлуватсал наслогун цодорука аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям насло ила абуниш цочи аста Неклер мацалам не гоба эчи нақхиқай затни тлеғоба ол хора гаргадуке аварагас хадис фуго гози зарал хабуро чижинде зарал хабуро чукил ханчи годилан наслу ашу чиук ингил халаго неклер цоцу адамал муфти астежо абизе тлинди нашлуатсал хем неклеца аварагас сибит ақезарал хабигури то аварагасу наслу ашу чихи дадо Хадимосанани шар'ал даракхулару годинашлуатсал наслу каки алдашун наслу дидан дехичи алдашун аварагасе бит ақи саллаллаху алейхи ва саллям зарал хабуру ракхулару гонит шиб сабафун динашлуатсал неклерго ал сабафун Эмер битчуне жосида наслу ашле зарал хабу гейла Хединго аварагасу салсан хадис буго ман ахабба алиян фақад ахаббани Али асхабот қарочи яужуот қарочи угил Дорот лезе кендин ашлуасал наслу бот лезе кулари нетлер бетер суеруниш бугебдин ашлуатсал Цоки го шабго абдал интернет алда сангарга дунила ги абун муфтият алдехун цо шибу гони ги авизе Шай добжо буго динашлуатсал аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям наслуатлу чи аз куму гевжо то дилан до кунги бихулаго нетледа шалаги букаго ақлу алдашлун нуъзалчун доре дандерақхин до буго динашлуатсал диналдеги аварагасыги саллаллаху алейхи ва саллям дандерақхин индо бук инаришха Шайн абунани наслуатле нетледа санзарал кола бугешлу
Аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям хадис алда бугоцеги. Ахиббуллаха лима я'дукум бихи. Ва ахиббуни бихуббиллах. Ва ахиббу ахла байти бихубби. Ахираху ма'нам тела. Ахлу байт бот тела ноже. Живот ияс. Живот ияс. Ертина слуат салдоб нетлеца бицунебки шар'a сабулеб жоги данд кола колиш цо анализ граница чезеабзе кола нетлеца хади мосанани ақлобуги очия седина слуат элари нетлеца мисаласе какизе канани ол умумузул абихечи канарашлу чи чуруклуларила Нетледат от пандемия бук андина слуатсал, то Аллах сожандирт амна нетлер халбихиз. Чан азарго чи через муфтият кумек шоровки. Чан больница бугеб дина слуатсал. Чан чи хварашлу савак харов дина слуатсал. Чи шуризе толаре мияр. Шуризе чи толе михпурого. Через муфтият гуманитар кабат шула чечого халт улатов. Нетле куме кавлаха. Нитсинги цода хабак кунч араб заман гибач он синги цода хаб цода жабита синги цо муфтият нетлецани алхамдулилlah дида какула чираин чоанё ама какулесу хибил колел руку. Какулесу хибил колел руку. Цойги дина слуатсал. Эмерчи асвицуна. Ани цоцо нетлер горосо тургел падлеца дибугеб гибугаб абулев жодир. Palestina ilagi amuru kona gargatila. Dida gozu status aurugeli khula sakhazo. Rohali kakte waqhu majarulario. Churu kitsa. Palestina odabge gazawat hashlubi tsunaro. Muftiyat al shibilla abura. Shibabra haze qoramat andina khluatsal. Gozu sayt aldegi waqhun tsali. Gumanitar kapt otsebe Palestina ode shoze avra chay muftiyat bu godina khluatsal. İnsan alsan. Doziye dua habula. Синги дозие поддержка сегуронани нетлер Дагестанаслу муфтиясу халт одагор куронани добет от себе шиб шораб динаслуатсо халт синги цокего чи статус алда эсум Палестинаслу байрақ кибукунаслум я рухали кактева қумажаруларо хали ахрун цалани я алхам цализе халаро цолед даангу динаслуатсо хурук инебеларо нитл гочуго нетлер ватски гочуго нетлер агаро чеги Дуцалле, дуца аварагасу салсам наслуатлу чуго хо какула. Очи асте жо абизе бехуларо. Хес шар'ал даданд коларе цохо хабура жо бугиш нетле. Нетле хиту матаха. Бици некани динаслуатсал. До сабура халт иги. До зубаджи илан абон до Qur'an наслу до муаллимуго до хафиз. До зубаджи асамна нежеде доре арамехаш. Жиндара анла хаб Махачкал дайла цониги муфти доа тезеан цониги шифха казбаре адангу икинчел ебжо саха да шаладина слуатсо доба казбаро чи не то что Дагестаналда не клеросо тлрукинчу офицавро халт иланоида коле не клер Дагестанаслу халехал гаргадиларгел чада Ручаба да разарун базарич эл каза разаруна. Нетлер Дагестанаслу чанчит салом ахинаоч, чан мадраса раичеб. Доба огромный халт эли дайнабги динаслуатсал. Ханчи цинги муфтиятаслу цинги муфтиятоски ламатула. Дуну год динаслуатса муфтиятоски. Дуну год ариқатаслу чи. Ариқатал дежо аброчи ги динаслуатсалуго аварагасу саллаллаху алейхи ва саллям наслу дежо аброчи. Имам Заба дежо аброчи, имам Заба дедан девак харочи, имам Шамили дедан девак харочи, имам Гази Мухаммад дедан девак харочи, Ханзати дедан девак харочи уго, Шабабго имам асу тушман уго динаслуатсал, тариқатал дежо аброги, тариқатал дедан девак хароги чи. Доб арасат майдан алдерак хинар рамехаш, нужго сил байрак халдагор рак хинеругел халабе динаслуатсал. Доб заман алда, имам Шамили деги, Гази Мухаммад деги, Ханзати деги, дан деги рак харал, Долч азеги харурал, дозда мацке хабурал, дозде данде халт арошино чип хагалону хав заманал да муфтиятал деги голгоругел данде халт ула.
долго чаиндол динахлуатсал котакал да цодор кини кола цинги бехун хиал да жо абизе беоларо аварага сусалсам дин цунизе хадершка абизе кола нит шайру кини кола регун динахлуатсал нетледе патагу нетледе абулебжоги шибуге цокиго чегаргадула анчуатула телефоно да шун статус алса киса кюеги хавила хацаққачи ургизе келари динахлуатсал ама сай динахлуатсал аварага сул саллаллаху алейхи вассалам насуо хада зорак хозе хабунани дочугу аварага сесалсан зарал хабурочи нужго зарал хабун ратанани тавбу хабе зарал хаби чебатани шукру хабе шайн абунани шукруги то метле торам ниъмат бугу аллах столдасани цуни котакал да цодор кини коли замамугу цайги аят бугу динахлуатсал то Qur'an алдарештара бисмиллахир рахманир рахим قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم هب آيات اللي أبلغوغو شغو أزو حق أثلت ليشتر جوف قيلا سلسل حق أثلت فيا إلى مقارقة صلى الله عليه وسلم جندير حق أثلت وفي علي أصحاب أسو حق أثلت وفي حسن الحق أثلت وفي حسين الحق أثلت وفاطمة الحق أثلت هذو حق أثلت ليشتر جوف قدين أثلت طب هل شاید هل جو عمر جو بیت سناب گدین اسلوات سال هنیر عمر جو بیت سناب گدین اسلوات سال هم نسل آده سرق دو نتلر بود رو کانت ازروک اینه نتل کیر رجته لرو گل تازه ادور سیا بیزه بک اینه الله نتل کینال گو هرگی آوارگا صلی الله علیه وسلم بیرق لواء الحمد الله غرق وقونیم اهلوتونگی نتلر ظاهری البات اینیال کینالنگی مناهالگی چورگی الله سنیت دو مفتیات هستی پدرشکگی هبولیل دوزی راتولیلونگی هرگی شاین ابونانی دو امام شامل دیدن دیراغرال چعزول امام سزارال هبون شینال چعزول آن ابدیت سوک ایگو در صبور میخواست احی حرک انت اندول نسلا بزول تو جال هدینال هیچ ایلخه ом неклеги хадубот эзеч эго одина цодан де чарак рукине хелдаса кодия пазор букине година хлуатсал наслабазе дан дерак ханани аллах снекле тавфиқ леги валхамдулиллахи роббил аламин